Nisambula pinakana torang marama darwone lewa pekemanina dawamurito menandroni pepa ni business ngo na bola mata wakambola taletiko ngabi kimuni nasiangai wakamuria vote ko mai so my new followers o reda ni leo sara rasiangai follow te ko mai te ko mena sina no sina ni kuwa vambote ni pongo bikim ni es na serang bak ni na kila yau una gana kata mana vamagala te kiau nga bikim ni baleta talanga na bika ni nando reza pakawasomati ni ngone ni samiti kwena nungundru pepa na manikilanga pakalailai mandanga na nenak ndoni pepa ngoe na kanera ngolia ngone ni nabuni mono verata tailevo vostela ngai tailevo sa casa o kawati roti kuna lubengo tiko yengo enapano Alberta Canada na ndoni pepa ngona lia Blessed Digital Marketing Facebook page ngona ndoni pepa mai create ki nangauna au samai teki bona kina na nongo business vivi pakena mona liba au amai teki bona tuendo na business tulu pakadata na beksawati me wili tiko pakanongo side hustle kausia karabati ko ngame fa mena siniko ana bona simbula tiko kina ndoni pepango ni binakata mona ndo wasia talte ngani kina eva kalevo na no business business vivi na mona liba ke baka oi kombeka indua osame tiko ngo same ndambi tiko na no ndoni pepa na Facebook ngo tumba kana no mo pakasakangara o binakatambeka mo ndola batali tuendo na no mibure se o binakatambeka mo teki bona ndona no business o senga nikila mo teki bibi na business kongara batiko ngo kaukawote kwa vivi bakana mo liba online business digital business barro teki tunekena buli endana mai puliza na daba menta na dakava endana mai rongo da taumanda na baka masala ni business ke baka ikosana no mama mendi ke manda se binakata mo kilata le sona kambala na business ngoya kila ni sosara vitartar sarte me biya na no ni kuwa sa la batimo na robakta taro binakata mera kilata le sona tukutuku ni business ya mona waktu kuntalanga na thaba mona dakaba ke bakai ko sa binakata mona mai reta mandana business ngo iko mona register na website ko nga sa to ko reta ke website ko baka nga bolay to ko rena na www.liabless.com na tap takayani en dola bo ko bi ko na form mona baka lewen kinana yamo no email address tap takantana box takera yang baleta meranyo sulia mai bikito na bibukan donui me biyen biko na email ko itiko kinana link ni free info session ono ya iko na meronga da kinana ibaka madala ni business ondo biba sanga mo biba ngiti bakali weekend na seda kada katiko menta me teki bona tuendo tal na nonde bure por baleta me tunga indana nonda backup plan plan sando wasia bakale wana vonga nangana sa hote na bina kaninonda bakarota katuendo ka me will to menonda isa samba imbek kanto kai te vale bikenta na takati kumbaleta na business ngo era sartunga nintan karaba ninda se takati ko le werndo anano mani nina singira nira na mengaraba talento tal na kabango era na no tuira ni siang to na rangau na ena siang na ndo na ngona ena raw ni ranga bakin yo klani hebe weekend ndo tu weekend na bakana na ni vaka vivi business beka bakana traditional business
na business ko na kenong garabati ko kaya kau na merong da kene ba madalan da kaya ko na merong da kinang balatan da system ko jiba kiti ko kina da na tiko na automated system pongo bonga sarana ka mentangarabo ket na business owners men balatan da business mengarabo sartunga na system like always there to handle most of the work for us business owners on the background yo iko kibako binakata kilane baka madala to kaya then you will have to step forward, register yourself, and watch that webinar. Esa nagay pa madala texas chikani biba matata biko atakena bikala wa mona tori baka mona tosti kanyi lama. Yo kibako sana register mi gore na website por. Sana raw ninterna vital no tiko vitar taratiko merawa niu gaita kiko tiko ke baka antona kai ko sema beka niu tora rawa niu vitar tar mai biau niu na soli baka sala di kan biko business ko bimbing ai kina me ko raw niu ndua o rawa ni o tuko na ko rawa niu baka buli you have to be coachable au nangono masatan kina baka madaling business orang orang itu kan isang so sinibimbi mo ito ko ito na background ni ruling back in business ito ko na business background si tubi may kumanton na turang marama matay na pagkayangatak na yaya pakalibang-libang mo ng computer kung siya may baya you have to be coachable kaya ngay ko sa araw niyo baka rongotan na uli sarap na uli baka muria then you can do this so ako sa daka nga meka ako sa tuko na nga biya wake yaro de daka baya nabuni nongo sa mako tumiulan dilo mambalatan niwa daka ba nakatodo kaya wa register o sarap na free info session sarap na info session na usahan kay tura na baka sala nga isulit ko may biyaw na ano sarap tikinan na web na usanga itora kiti ko mena pakasalia mo toso tiko ni kina baka malo ilama ang kay reason ni mi suru may na loma ni business community ngo ni ko tiko kina ngo mesota na lebo na tura nga marama era sa merawa kali lebo tu en na loma ni business ngo karaba ka kabasarto nga nakangaya they were just coachable from day one era wakamurianga na buli ko e baka rautaki kangar buliver apply to baka malo nataka to nga may balik so for me bayaw sa tiko ko ito na kaong ganito may karab to baka libong ba na bangko ng pongi sa watch mo na ba kabi usahan pitiro na nga ni mero sa andapo kailan surungan darin to yan ralibo to nasarali alo to Facebook baka nangon ni ya sindo ta kabato ya ngono ko ya sanu ko ngona sarto ngani no ko tan ta kabato ngano ko business rin to na yawa ke balap sara ro na yawa nin ber no bento linda kono no ko ngala nga ina day runito ko na no ko ngona ni Facebook no ko ngona ni bingiriti ko na ngona to ba kay darot kina na ka ni business mo ke ba ka ko ibali ba ka ngata no laptop ke ba ka wala ko tele ka ondo baka ngata ka tungana no ko mo so kemo ni nasenga isema buti ko mai ko binakata mo mandikema manda ng business ko it is a global business sinkle ben po na ko na para ron ti ko may kinangori ke ti ko may biti ti ko may Australia si may Europe ke bukasa ti ko nga big sa access ta ka na internet space because na baka data ti ko na wifi magkori nga ng main tool ti ko talangan na mo laptop ti ko talangan na mo telefon nga niyaya baka liba ang anreba merawan niyo ti ko na kadili baka kinana na mo business iyo ko kay ti ko red nilio lebra sanga sema buti ko mai na ba levo maybe you are here because of the video that I shared yesterday nanangwa nakalawati ko tikero na lubeng ko na potluck lebo sar na watataro la kumaya na buko ni video ya ang klan sa mama dala ta kaya kin na kan lista lemanda na mama dala ni potluck ya
Kenda mentana vakatakatanga na vatu 45 minutes. Quando vakatakatanga wanga binaksarchinga na bana katakata na vatu. Vakaukaiti nongo kuro ni porla wasando tunga au sanga tele vanga tanga korea mo vakasangar tele kindana kakana ibale. Baleta ni sanga chikola na vatu sanga na kila sanga chiko sana makalolo ira na so yeah. 45 minutes kata-kata na vatu, kata-kata na 45 minutes ya. Biar sara sana tambah ni kau fresh ones. Kasi musuk nga may singang bita na tambah ni kau mando. Musuk nga may bita na tolo ni kau tungkol tolo ni tambah ni kau lalay. Bita tarangan ni nomo potlobo. Bita na makakana. Kung bisar pa binaka foil tuwili susua. Tambi kayan na sa ni kuro. Okay. Valilita ka na nomo hit mi via mama to kay 2 hours. Yasa nga. So na namu tigo ni ngona mpiuki na kakana o chama tangemi mboko da tuya ni nakaseng. Ona valilita ka nga na nomo stove na nomo. Ano ba ka na bana? So rata ko chumero di ba nga tek naka stove karsini. Well, okay ka chuma window. Well, and then miti ko na heat sauce Kawan ko take baka stove karsini siya bang tamang na matanra mo. Yo pataya o take buda ka makina o bang tachinga na banaya o take bang na banaya. So you can try doing that. Kaya baka ikaw nga yul kaya baka ready ni seras binaka then klay ko taron yung buling nga makina you can figure out the way to do it. Iya bangaya. Nibo so tasora ureda ni sora komentar cuma ini baleta bakara kata ni sinta benne leoni lobo nibo so ta wasera ni abia barta wala nga ni na daka ni na portlobo maybe I should have done that maybe next time ano ta wala mga tamba but wakanga kaiti ko Buta binakana lobo, siya nga nindona lenga, buta binakana palusami, buta binakana talo, yaw kachuka nantalo, ang duolong. Baleta, ang dubita nantalo mi kwento chusar nga irahe. Ang duolong ang baleta ni unong duda kaklan boy. So, I was learning, na matini unong duda kakina. Ang duong nga nantalo, ang biusar tunga abati kwa. Ang kento reason to, libinong nindong gesa Nisa rin patimari tubat sa tunga bandela ni bato. So no nantong sa koneksa na kwenda bito na bato no wala nga kina. Siya nga may puti pinagsarto nga yan. Iya so kaya dan kay kita nga dan kita ka dan kay buliti ko what to do better next time. Iya babin na kabikem ni na comment ko may bikem ni na follow my new followers. Nakapakaliw. Nanumiti ko kung ni pepe ng business. Isa lang na nabito rin magkita sa na post ni Vika via sa nakaungarap ito pala. But main purpose of this Facebook page is my digital business. On the website kanikina ng business kung garabati kong business binaka yung business kandina it is legit. Ran yung karaba mo, yung bagiti ni kawalo nga lako zake. Ran yung karaba baka bitini, sa baka bitamani, sa baka bitinani, wherever you are in the world. No business experience is required. Kapkalele na makilaba ka computer, that's okay. That was me too when I started. Bimbig nga mi tiko bi ko na yalo maronyo suli ko may bulida na dab mo sakaba kenda na may bulida na saben ta sakaba na mo na liba pa kanga tek nga kina na pa liba and we'll be running our business internet space ko na bang ta ka na social media platform ikong kay hindi ta ka nga na ban ni uli na bully ni platform sabi ko bang ta ko ba kanga ta Facebook si ko ba kanga ta na YouTube si TikTok si LinkedIn si Google or you want to learn all, malati ko ba kita na platform ya, then you go ahead and do it. But, kung ano maintikya pa madaliw, may reason na zava na business ko, may reason baleta na investment o maniti ko naman yung business ko, may reason na compensation plan. Lebi kenta ni darong na kabang dabi kanganda sabi na katamin dakila na kambaleta na
makaenda na raw ni rawata may kinawel. You take the step forward, you can run yung may wrong other. Simo kila, what's possible for you in this business? Sa lilim sa kung nito kikit sa may bukit tilo mango kin sa may taka batatiko, we say bura tiko may biti. But I just want to assure you that it is a legit business. It's not a pyramid, and kinakarua o nabi nakata mo wewana numital tiko yan na bukuni kilamin dangangaro ni tiko na mona liba na social media balat tira na scammers where na yamantanga dana kana liba ni account create gitu wari na rani so mbaka kimni sana lakoto ko meso ratu kina kimbitamba so na cancer to sa panga kina post ratu kina na post nga balatang ko na scam sa ta kapaching wersa do copy and paste rambuto kana man itamba le imbita chuko kana page ra create kina wati hair sanga visi wati to kan bikemni sarang kay rasa nga mera rawati kemni bana so na matanggali lawaki na la surata kapatiani sarang kay bida chukano na M-Pesa namba pero ngota business yung karabatin ko okay global business isang ning karabang nga may biti menda baka nga takachikin na M-Pesa balat na M-Pesa ko rin nga may biti ng business yung ko isang din na baka nga takikin ng gore so kaya baka ito sa reach out ni Vico ngai impiti te kani baya na M-Pesa namba seva sa tawala mo kinta sar gore ra te kani na scam awa mi pina kabir na sabi tartak mai so saran to giri saramai and na kasar ng santo basala tak kemani kani kina na ko to be bagara ramat tak itu kani na bu kon na scam singo ene bina kamo nang gir moronyo reda kilo ka bina kata moreda na matay ka positi kani Vico ko nga ko tamba chungor na profile picture kla go ahead and do that baltayanga na wani sala bina doon to ikor ni kila kina nandina dina tiko kona privacy tika ngor sia lasitiko sendo tani tamba bichu kuma ndo tani ke baka sabun taka na matana sing bia ansa taka ngiri si soli lumbali tiko mai bakan dua baka ko baka tol baka iksan do normal kita ko bonita ko tiko balata biyaw mintu ay tartar may biyaw ke baka so tiko na tuko na aw na rin ngiri ko stalan ramai matiko na naman bisinisi rawani yo dalam taltukin ang tatal mo ibure on the side not only that kailangan bisinisi ko nang karabikin to ni sa ko manan ko ni baka diyo sana tuin do na nung ibure iko na ron baka tawa na chingake na numutombo ni sana may dang muto ko na kanida kadaka you have something already there sa activity ko come into a business Congo around in the garage in the you don't have to travel anywhere to go and do your business or work on your business. You can do it right from your home. The cabs are may buy. Okay. Second baka may be on your binabali bikim na nasema buti ko mai binabali bikim na ndovito konti ko mai usapano ni binakatiriani na bula bo santang baliti ko bunanggo and it's September already pano ni binakatikani takanin na buhay ti ko na naman ni bula bo sa pagkamutal tikayan go ni kalungata ni mother